Ke banja ya ka Real Madrid menta kemit ha ka jing lekai ha ka playoff ka Champions League Persia ka Benfica ha ka por si bejisteng menta ka siteng senya bat ka jing lekai ha ka fast leg ka dai halaying jong ka Benfica ka jing yak sa jong ka Real Madrid menta ka dai pan yorung sya ka round 16 ha ka Champions League ha ka baka hap manekon Arsen Persia ka Benfica ha ka playoff Shisin yakun menta kamit ke bandai halaying jong ka Benfica bat shisin yakun haka second leg kandai halaying jong ka Real Madrid kumta ka rai ka bakut ba mano ban yorung syakarau 16 napdeng jong ini ar tali kitim hapdeng ka Real Madrid bat ka Benfica ngin sayu i lupa nadu menta kamit haka fast leg lada ka Real Madrid ka la ban penlim menta kamit ka Benfica syabar nalaying kumta tikna pahaga jinglekai halaying kandang suk susu pedang penlim ia ke Benfica kumbala krenteng dau kalin MOP hakabau laong bawat la bunsin ke Real Madrid kam yorung direct syakarau 16 Henry hakabakut hi payuk khore ke champion haka Champion League kandehi ke Real Madrid tengin sepejlah atau kena ke jingkren lupa jo kalin MOP kan urlong syan bawatlah ke Real Madrid menta kami urung direct syakarau 16 Henry hakabakut kan yora ya kan nam ladu ke champion haka Champion League kum taru ka lenti jong ke Real Madrid ban yora ka trofi haka Champion League kadai lingba menta kamit lingba ka playoff lada kan la ban penlim ya ka Benfica na dum ta kamit haka fast leg kum taru kladon jing kemen lupa bandang penlim susu haka second leg watlah haka jilekai ke beradep ke Benfica ke penlim no ya ke Real Madrid ndrengin sepej menta lah to ke Real Madrid kan lan ban keput kela ya ke Benfica namar haka jilekai ke beradep ke Benfica ke penlim no ya ke Real Madrid hadu da saula arkol te tungin sepej menta kamit lah to shisha ke Real Madrid ke lan ban keput kela ban penlim biang ban penlim kela ya ke Benfica kublai shibun